Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri bose mumeze neza. U Rwanda rwemeye kwakira impunzi zo muri Afghanistan. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Guverinoma y'u Rwanda yemeye kwakira by'agateganyo impunzi zo muri Afghanistan zikeneye kubona aho zituzwa by'agateganyo mu gihe igihugu cyabo kirimo ibibazo by'umutekano muke byafashe indi ntera kuva ubwo umutwe w'abatalibani wafataga ubutegetsi. Uyu mwanzuro ugezweho nyuma y'uko ibihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeye gutanga umusanzu mu kuvana muri Afghanistan abari mu kaga. Mu cyumweru gishize nibwo umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko hari ibihugu 13 byemeye kuba byakira izo mpunzi. Abo baturage bazakirwa by'igihe gito mbere y'uko bemererwa kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko rimwe na rimwe badafite ibyangombwa bibemerera. U Rwanda ni kimwe mu bihugu 13 byemeye kuba byakira abo baturage barimo abanyamerika bahungiye muri Afghanistan. Blinken mu itangazo yashyize hanze yatangaje ko hari abanya-Afghanistan batemerewe kuba batuzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo mu buryo bw'agateganyo bazatuzwa muri Albania, Canada, Colombia, Costa Rica, Chile, Kosovo, Macedoine du Nord, Mexique, Pologne, Qatar, Rwanda, Ukraine na Uganda. Ibihugu byemeye ko abaturage bajya babinyuramo nk'inzira ibageza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Bahrain, Ubwongereza, Denmark, Ubudage, Ubutaliyani, Kazakhstan, Kuwait, Qatar, Tajikistan, Turkiya, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Uzbekistan. Kuva ibibazo byo muri Afghanistan byafata intera abaturage bamaze guhungishwa ni 12,000 kuva ibikorwa byo kubahungisha byashyirwamo ingufu ku cyumweru cyashize. Abo barimo bamwe mu bakozi b'imiryango itegamiye kuri leta, abakoraga muri leta n'abandi bashobora kugira ibibazo bitewe n'akazi kabo nk'abanyamakuru, abasemuzi, abashinzwe uburenganzira bwa muntu n'abandi. Abagera ku bihumbi 7 bahungishijwe hakoreshejwe indege z'imizigo z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwongereza nabwo bumaze guhungisha abantu 200,000 mu gihe kuwa gatanu Minisitiri w'Ingabo mu Budage yatangaje ko abamaze guhungishwa ari 700,000. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.